Podučava nas Andrić da vreme muči i zamara samo one koji žive zauzeti jedino ništavnim brigama o svojoj ličnosti i svojim uživanjima. Ali ono je kratko i neosetno onima koji, zaboravljajući sebe, rade na makakvom poslu koji ih prevazilazi. Mereno veličinom jednog smelog i neostvarljivog sna, ono govori i postoji. Biblioteke kao centri kulture igraju ključnu ulogu u očuvanju, promociji i razvoju kulturnog identiteta zajednice, stvarajući inspirativno i obrazovno okruženje koje podržava raznolikost, kreativnost i dijalog. Mnogo su više od mesta gde se samo čuvaju knjige. One su žive institucije koje podržavaju različite aspekte kulture i doprinose intelektualnom, umetničkom i socijalnom razvoju. Ponos kada čujemo da su nas drugi prepoznali i cenili za naše napore ili postignuća je potvrda da naš trud nije uzaludan i da naše delovanje ima pozitivan uticaj na druge ljude. Osjećaj da su naši doprinosi primetni i vrednovani motiviše nas da nastavimo da se trudimo i radimo na sebi. Postiče nas da se suočimo sa izazovima sa većim samopouzdanjem i optimizmom. A ravnoteža između pažnje koju pridajemo tuđim rečima i unutrašnjim vrednostima pomaže nam da razvijemo zdrav i autentičan osjećaj ponosa koji nas inspiriše da rastemo i ostvarujemo svoj puni potencijal. Volite i poštujte sebe i ne pravite kompromise sa sobom. Začudit ćete se koliko će vaš lični rast biti zapanjujući izvanredan kada počne da se dešava u skladu sa frekvencijom vaše istinske suštine. Izgledat će kao da su se planine razdvojile i reke ponovo potekle po već suvom. Reči književnika, kritičara, ljudi iz sveta umetnosti, kulture i nauke su dragocen pokazatelj da naš trud i postignuća nisu neprimećeni. Osjećaj da nas drugi vide i cene za ono što radimo stvara veliko zadovoljstvo. Hrabri nas da nastavimo, da se trudimo i rastemo. Ponos nam daje unutrašnju snagu i podsjeća nas da smo deo šireg konteksta, da naše prisustvo i doprinos imaju stvaran uticaj na ljude oko nas. Na sentimentalnoj mapi mog života Šabačka biblioteka predstavlja značajno mesto. Tu sam prvi put zaronila u svet knjiga i zavolela miris te divne ustanove i postala jedan pravi ljubitelj knjiga. Tokom srednjoškolskog obrazovanja često sam boravila u biblioteci jer je naša gimnazija odmah naspram biblioteke i veliko zadovoljstvo je bilo posetiti svaki put u ustanovu. Tokom fakulteta to mi je bila druga kuća, studirala sam filološki fakultet i neophodno je bilo nabavljati knjige koje su bile teško dostupne, a ljubazno osoblje biblioteke Šabačke mi je uvek izlazilo u susret. Zaista je bilo zadovoljstvo učiti u Šabačkoj biblioteci. Kasnije sam u biblioteku dovodila svoje đake. Danas sam ponosna na ovu ustanovu iz razloga što u njoj radi većina naših bivših učenika koji doprinose njenom ugledu i značaju. Zdanje biblioteke Šabačke je zapravo pravi biser arhitekture u našem gradu, nastalo polovinom 19. veka, ali ono što je za ovu priču važno jeste da sve ono što se tih 170 godina dešavalo u ovom prostoru je ostavilo traga. I mi koji danas vrlo često zalazimo u prostore biblioteke Šabačke, svesni smo da je ovaj prostor zapravo bio pre svega mesto duhovnosti u vreme kada je u njemu stolovao vladika Šabački, da je od druge polovine 20. veka to mesto u kojem se susrećemo sa lepom rečju, s književnošću, susrećemo se sa naukom, divno sarađujemo u međuinstitucionalnoj i pojedinačnoj saradnji,
da je ovaj prostor zapravo mesto u kojem se na izuzetan način sastaju i nekako u saživotu postoje i tradicija i savremeno. Tradiciju prepoznajemo u samom objektu, prepoznajemo ga u čitalištu šabačkom koje traje od 1847. godine, a savremeno prepoznajemo u svemu onome s čim se suočavamo kao korisnici biblioteke šabačke. Divno osoblje, stručno, izuzetan rad i sa mladima i sa najstarijom populacijom i to sve skupa govori da je ovo prostor koji zauzima posebno mesto. Posebno mesto u arhitekturi grada, posebno mesto u kulturi grada i posebno mesto kod svih nas koji verujemo da je znanje, da je nauka, da je kultura, da je književnost ono na čemu treba da gradimo godine u kojima živimo i godine koje tek dolaze. Kao, evo, skoro neko ko 50 godina je član ove biblioteke, želim da kažem da je svaki ulazak u ovaj prostor za mene zaista kao ulazak u hram duhovnosti, u hram knjige, u hram tradicije i savremenog. Kad pomislim na biblioteku šabačku, ja pomislim na prekrasnu zgradu Vladičanskog dvora i prekrasno dvorište, ali još lepši, savremen, modern aneks biblioteke. A iza tih građevina i u tim građevinama kriju se neki čarobni ljudi koji odlično rade svoj posao. Vrsni bibliotekari, vrsni komunikatori, ljudi koji znaju da čuju svoje savremenike, da čuju svoje sugrađane i da ispunjavaju njihove čitalačke želje. Generalno, to je biblioteka koja dugi niz decenija slovi kao jedna od najuspešnijih srpskih biblioteka, koja prosto vuče srpsko bibliotekarstvo, mislim pre svega na javne biblioteke napred i zaslužuju svaku pohvalu i svaku našu podršku. Kada sanjate, sanjate neke neobične stvari. Te neobične stvari su obično neobične. Obično neobične stvari se nalaze u bibliotekama. U bibliotekama rade obično neobični ljudi koji su bibliotekari, a bibliotekari su drugari. Nikad nisam bila u biblioteci, u šabačkoj biblioteci, volila bih da budem, ali poznajem ljude koji rade u šabačkoj biblioteci. Oni su ljudi sa velikim osmesima, sa širokim osmesima, sa velikom dušom i vole knjige. Vole decu, vole čitaoce, vole da putuju neobičnim svetovima i da stvaraju neobična čuda. Zato oni koji nikad nisu bili u šabačkoj biblioteci, neka dođu, neka osete ta čuda i neka vole. Vole široko, sa osmehom i vole onako kako vole bibliotekari. Neka nam ova podrška služi kao podsticaj ne samo da nastavimo da ostvarujemo svoje ciljeve, već i da budemo podrška i inspiracija drugima. Jer zajednički rast i uspeh čine naš svet svetlijim i bogatijim. Biblioteka je čarobno carstvo, gde se realnost stvarnosti dopunjuje svetom mogućnosti. Biblioteka je poput prostora bez granica, gde vreme nije linearno, već se prepliće i stvara neprestani dijalog između prošlosti i sadašnjosti. Sama zgrada, izgled, znači spoj tradicije i nečeg modernog, znači to kad imamo jednu staru zgradu u kojoj je sažeto neko ranije iskustvo, tradicija vašeg grada i onoga novog što vidimo, čemu stremite, čemu idete. I što kažu, ustanovu čine ljudi, a šabačku biblioteku čine stručni bibliotekari koji znaju svoj posao i od kojih sam često mogao nešto i da naučim. Pratite moderne trendove i vidim da vam je biblioteka živa, znači ljudi dolaze u nju, okupljaju se, imate dobre programe i treba tako da nastavite. Naše postojanje teče, poput neukrotljive reke, u dva smera. Od beskrajne mase imena, mesta, stvorenja, zvezda, knjiga, rituala, uspomena, ukrasa i stenja koje nazivamo svetom, do lica koje zuri u nas svako jutro iz dubine ogledala. I od tog lica, tog tela koje okružuje središte svega onog što je drugo, izvan, iznad. Moj prvi susret
a nažalost za sad i poslednji, sa bibliotekom Šabačkom desio se pre 15 godina. I prvi utisak i ono što me je zasenilo bila je lepota zgrade. I s polja i iznutra. I samo jedna stvar je mogla da taj utisak nadjača. A to su kolegi bibliotekari koje sam tamo srela i upoznala i sa kojima se i danas poznajem i družim sa zadovoljstvom. Radujem se sledećem odlasku u biblioteku Šabačku. Biblioteku čine ljudi, definitivno, to je velika istina. Biblioteka Šabačka ima sreće, ima divan tim bibliotekara i moje poznanstvo sa bibliotekom Šabačkom kreće zapravo kroz ljude koji rade u njoj, a koje sam upoznavala na različitim susretima bibliotekara i mogu reći da su to izuzetno kreativni, maštoviti, inspirativni, vredni, kvalitetni ljudi, tako da, eto, kažem, biblioteka ima sreće sa bibliotekarima. Potom sam imala i zadovoljstvo i čast da posetim biblioteku, da vidim sjajan prostor kojima ti isti bibliotekari ljude rade i pružaju kvalitetne usluge svojim sugrađanima. Tu u biblioteci sam realizovala nekoliko radionica. Zaista je bilo čast, zadovoljstvo i uživanje raditi u prostoru biblioteke Šabačke. Biblioteka Šabačka, u dve reči, jedna od najboljih i najkolektivnijih biblioteka u Srbiji. Dugo godina nosi, kako bih rekla, taj sinonim Biblioteka Šabačka, odlična zgrada. Ali Biblioteka Šabačka je za mene, pre svega ljudi koji u njoj rade, sa kojima sarađujem već godinama, jako se ponosim na tu saradnju i prijateljstvo. Uvek u svakom momentu kad ih pozovem imam odličan odgovor, pomoć u poslu i nadam se da i oni mene smatruju za prijatelja i dobre kolege. Šabačka biblioteka kao jedan od izvanrednih primjera kako se radi sa decom i mladima i njihov prelepi, još uvek novi za naše uslove, još uvek novi prostor su zaista smernica ne samo njihovim bibliotekama u okruženju, već i dalje cijeloj Srbiji, a posebno naravno ekipa bibliotekara koja je izvanredna u svemu, pa tako i u radu sa decom i mladima. Osjećanje onoga što predstavljamo pojedinačno, zajedno s osjećanjem onoga što predstavljamo kolektivno, kao građani nepojmljivog kosmosa, daje našem životu nešto nalik značenju. Značenju iskazanom rečima u knjigama, u našim bibliotekama. Prva premisa čitanja je pomeren realitet. Prvi dar knjige koja se čita je putovanje u sekundarni svet, uz koji se mentalno i uz veliku aktivnost duše ulazi. A kada se otvore vrata tog drugog života, tada se dolazi na onaj fini, visoki nivo budnosti intelekta, duha i srca. Čitajući knjige ne usavršavamo veštinu življenja. Život je neobuhvatno proticanje i opire se svakom određenju. Čitajući knjige ne dopiremo do istine. Sve što je napisano, izmišljeno je. Stvarnost se ne pokorava rečima. Čitajući knjige ne postajemo ni srećniji, ni bolji. Ali moramo čitati knjige da bi to shvatili. Sa bibliotekom Šabačkom se družim još od najranijeg detinjstva i vraćam joj se rado i sa oduševljenjem. Danas joj se vraćam ne samo iz ličnih pobuda, već i iz profesionalnih pobuda kao nastavnik srpskog jezika i književnosti. Kada prelistam svoj nastavnički portfolio, na svakoj drugoj strani pronalazim neku saradnju sa bibliotekom, neki projekat u kome su učestvovali biblioteka i njeni bibliotekari, te slobodno mogu reći da je u stvari biblioteka moj saradnik u nastavi i biblioteka i njeni bibliotekari. Za sve ove godine biblioteka se menjala, usavršavala i od ustanove koja je prvenstveno bila usmerena na izdavanje knjiga prerasla je u jedan savremeni kulturno-informacioni sistem koji zadovoljava različite potrebe čitalaca i ono što je meni nekako najvažnije, uspeva svojim raznovrsnim, bogatim sadržajima da privuče decu i da ih odvoji od svega onoga što im nameće internet i onoga što im nameću društvene mreže. Tako da je taj dar koji nam daje biblioteka i dar koji nam daju
njeni bibliotekari veoma dragocen i veoma je teško naći odgovarajuće uzdarje tom daru. Možda je uzdarje upravo to što se biblioteci vraćamo i u nju uvek rado dolazimo. Svakako je čast i zadovoljstvo u ovom divnom aneksu Biblioteke Šabačke reći nekoliko reči o našoj bliskoj saradnji, o saradnji koja traje 20 godina u cilju razvoja likovne umetnosti u Biblioteci Šabačkoj. Međutim, ja bih rekla još da je Biblioteka Šabačka jedno od kultnih mesta šabačke kulture i da je to jedna biblioteka koja je za primer biblioteka u Srbiji, a s druge strane zadovoljstvo je svakako raditi i organizovati izložbe raznih velikih umetnika koji su bili gosti ove biblioteke, zahvaljujući savetu u kome se i ja, igrom slučaja i na moju veliku sreću nalazim, a rekla bih da je ova institucija jedna od najznačajnijih institucija kako u gradu, tako i u našoj zemlji, tako da je zaista u nekoj 170 ili 600 godini postojanja veliko je zadovoljstvo da vidimo da jedna institucija kulture radi tako na visokom nivou profesionalnosti i svakako se nadam da će i sledećih još toliko godina biblioteka biti ovakva kakva jeste. Čitanje je kao i ljubav, način postojanja. Za posvećenog čitaoca čitanje je društvo koje ne zauzima ničije mesto, ali koje niko drugi ne bi mogao zameniti. Čitanje nas udaljava od stvarnog sveta, ali samo da bismo otkrili njegov smisao. I pre nego što krenemo da tražimo sreću, treba proveriti da li smo možda već srećni, zato što je sreća mala, obična i neupadljiva i mnogi ne umeju da je vide. Kao i nama u biblioteci, želimo svima da ne prave izgovore. Oni će uvek biti tu, prilike neće. Nikada se nemojte bojati da krenete iz početka. To vam daje šansu da izgradite nešto bolje, ali ne da budete bolji od svih, već da budete bolji od sebe juče. Nemojte prihvatati stvari koje ne možete promeniti, već promenite ono što ne možete da prihvatite i pobedite. Sa pozicije predsjednika Udruženja likovnih stvaralaca Šapca mogu reći da imamo izuzetnu saradnju sa bibliotekom. Osoblje je zaista vrlo profesionalno, uvijek je spremni su da pomognu, tako da nama to puno znači ta saradnja i fantastično organizujemo naše manifestacije zajedničke. Što se tiče drugog aspekta pozicije biblioteke u gradu, mislim da biblioteka zaista zaslužuje naziv hrama kulture, hrama znanja i prema njoj se u tom smislu i treba odnositi, znači sa puno poštovanja, zato što oni su izuzetno i aktivni, prisutni su u gradu, mislim da dovoljno doprinose, ako ne da kažem izuzetno doprinose nekakvoj reanimaciji čitalaštva u Šapcu, što verovatno je jedan možda od njihovih osnovnih ciljeva. Tako da samo imam reči hvale za osoblje biblioteke i u celini nadam se da ćemo i dalje lepo sarađivati i da će oni dalje graditi tu izuzetnu poziciju koju imaju u gradu i hvala im. Šta je nama biblioteka uopšte i šta je nama biblioteka danas? Pa ona je deo našeg identiteta i kulturnog i obrazovnog, mi smo rasli zajedno sa njom. Sad Vladičanski dvor svi obožavamo, a te Vladičanski dvor može da nam bude dobar uvod za ono što zaista verujem da biblioteka jeste i da mora da bude danas, a to je da mora da bude jedna nova civilna religija. U tom smislu Vladičanski dvor je pravo mesto u koji treba da se useli biblioteka, jer u tom prostoru mi treba da se, da tako kažem, kadimo obrazovanjem, kulturom i umetnošću i da verujemo da ono što zapravo ne vidimo u našem svakodnevnom životu, a to je da se kultura isplati, odnosno da je kultura vidljiva, bar kvalitetna, da se obrazovanje i znanje isplate. I u tom smislu ta paralela sa nekim
verovanjem da treba delovati bez obzira na to što nije vidljivo ili što možda ne može trenutno da bude ostvareno u našem prostoru u kome živimo. Ne treba ni da nas preči da zapravo ne budemo neko ko propagira i promoviše biblioteku, kulturne vrednosti, obrazovanje i umetnost. U biblioteci Šabačkoj nam ne ponestaje volje, entuzijazma, želje i mašte. Nisu se umorile ni klonule. Istekne nam i umakne vreme, a želja vođena mišlju da bi bore trebale da se sačuvaju samo za naše osmehe, napravi sledeći susret što pre, u istom raspoloženju, na istom mestu, jer radost je nemeriva, a uživanje uvek veće. I kako reče Duško Radović, knjige ne diramo i ne čitamo. Ponekad iz očajanja uzmemo poneku knjigu. I kad se iznenada suočimo sa njenom lepotom i pameću, to nas dotuče. Bolje je da je nismo uzimali. Ne bismo znali kako je prazno i pusto živeti bez knjiga.